Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ini ya video bang kenili unboxing video sinang itu mana paklan jipu. Ini bang kenili han Vestige Marketing Private Limited pen hormu aki join angle 1500 hormu aki join angle lasi pipi tong nang kile ne nili nang itu mana me paklan konik po kolo lasi non bang kenili unboxing po kolo don mari tu. Unboxing kailan. Invoice. Oh, coklat. Coklat nang ini ya. और क्या क्या है मिट्टी अल्फामेटिक और ये क्या है हैंड लोशन निकला बन के अल्ट्रा गार्ड टॉयलेट क्लीनर लान वेलो यो अबेलो के लान वेलो don mari tumi opini nili phana di Vestige Marketing Private Limited pen di hormo ki join angle jo 1500 ka amount hormulo jo nang kele don mari tom hai ano jo joko fractured bar do Vestige multi action toothbrush nang le lo ultramatic la pen ke hand modulation pen ke ultra toilet cleaner lan han jo don mari to Pasti pini ya video, pini ya unboxing video bang ke ठीक है lo, lan cholo, don mari tum pini ya video bang nili, nanti tum mana paklang jike, pasti next video mate, next vlogs, next video long lele tum citol pe nainge don mari tum.